Ka tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Nna le Trefo Santswelengwe re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. Dipalopalo tsa bosenyi di supa fa dipolao tsa batho le ditlhaselo ka thobalano di ile kwa tlase. Mmelaelwa wa mosadi o tsogile a tlhageletse kwa kgotlatshekelo ya molopo kwa porofense ya North West a latofadiwa ka go bolaya wa lelapa go iponela madi a inšorense ka bonwenwe. Mo metshamekong Bafana ba na le tšhono e ntle ya go kokomala maemo a kwa godimo a Group C mo metshamekong ya go qualifyela sejana sa lefatshe sa FIFA sa 2026. Dipalopalo tsa go bolawa ga batho le go tlhaselwa ka thobalano tse di begilweng go sepodisi e sa le ka kgwedi ya Phukwi monongwaga di ile kwa tlase. Se go ya ka dipalopalo tse di bontshang kwelotlase ya diperesente di le 0.8 mo dipolaong le diperesente di le 1.5 mo ditlhaselong ka thobalano tse di rebotsweng ke tona ya sepodisi Beki Cele go sa le gale gompieno. A re ga ba ne ba repisa go lwantsha bosenyi ka ntlha ya kwelotlase e. Dipalopalo di supa fa go ntse le dipolao tse di fetang 6,000 mo nageng magareng ga dikgwedi tsa Phukwi le Lwetse. Bana le basadi le bone ba balelwa 4. Mapodisi a le 35 le ona bolailwe fa a na le mo tirong. Despite the overall drop in the country's murder rate between July and September this year, 6,945 people were murdered in South Africa in 3 months. That's why we can't take comfort of the reduction. We can't say we have arrived. We can't say we have done all the best. These figures are too high. Cele o tsibogetse ka maswabi a magolo polao e setlhogo ya go tlhabakakwa ga moithuti wa kwa Western Cape University a re mapodisi a tshwaragane le go matlafatsa ditirelo tse di amanang le lekgetsi tsa tlhokometso ka bong. SAPS continues to upscale its responses to this form of crime through increased operations to trace the GBVF perpetrators, arrest serial offenders as well as serial rapists. Go le jalo tshalelo morago ya diteko tsa DNA e fedisitswe. SAPS forensic laboratories across the country continue to work optimally and relevant contracts crucial for the functioning of labs are in place. Go begilwe gape dikgetsi tsa go tsaya dikoloi ka dikgoka, bogodu kwa mafelong a bonno lao e seng a bonno. Tlhaselo ya dikoloi tse di tsamaisang madi le yone go banagetse e runtse gape. Cele o supile fa go tshwarwa ga disenyi di feta 2,206 go kgontshitswe ke lenaane la Operation Channel. Molemo wa motho wa SABC News, Pretoria. Moeteledipele wa lekoko la DA John Steenhuisen a re dipalopalo tsa sešweng di supa fa semphato sa makoko mantsi a ikaelang go ntsha ANC mo maemong mo ditlhophong tsa ngwaga o tlang. Di supa fa semphato se eteletse ANC pele mo porofenseng ya Gauteng. O buile seno ka nako eo DA e neng ile go tsenya ngongorego kwa Khomišeneng ya Ditshwanelo tsa Botho kgatlhanong le setheo sa tlamelo ya metsi Rand Water e se latofatsa ka go palelwa ke go tlamela badirisi ka metsi a tlhokegang mo porofenseng ya Gauteng. Seno ka nako ya mafelo a beke ao Khomišene ya Ditlhopho e ikemetseng e tlabong e kwadisa batlhophi le go lekola lenaane la batlhophi. A re jaanong nako e fitlhile ya gore semphato se diragatse ditoro tsa sona mo porofenseng e leng yona ikonomi e kgolo mo nageng. Basekaseki bangwe ba dipolotiki ba re le mororo ke monokeng ya ANC wetse tlase mo ditlhophong. Lekoko le santse le ka busa morago ga ditlhopho tse di letilweng go gaisa tsa 2024. Lekoko le le busang le sale le se kokometse go tloga ka 1994 mme pegelo ya ka fa gare e bonetse pele fa ke monokeng ya lona e ka nne ya wela tlase ka diperesente di le 37 mme DA ka di le 27, EFF ka di le 10. Setheo sa dipatlisiso sa Ipsos se supile fa diperesente di le 43
tharo di ka nne tsa voutela ANC mme di le 20 di tla voutela DA. Setlamo sa Social Research Foundation sona se bonetse pele gore ANC e tla bona diperesente di le 45 tsa di voutu mme DA di le 31. Ditlhopha kakaretso tsa 2024 di kailwe jaaka tse di botlhokwa thata fa e sa le naga e bona demokrasi. ANC e sa bolong go se kokomala fa e sa le go phutlhama ga tlhaolele jaanong e na le mathata. Ke monokeng ya lekoko e simolotse go wela tlase fa e sa le ka 2009 e eteletswe pele ke Jacob Zuma morago ga tlhatlharuane e e lebisitsweng kwa go tlhamiwang ga coup ka 2008. Ka motsi o lekoko le bone manno a 264 go tswa go a 400 a kokoano bosetšhaba se e nnile kwelo tlase ya manno a 15 fa go bapisiwa le ditlhopho tsa 2004 ka motsi wa Thabo Mbeki. Go tloga ka motsi o ke monokeng ya lekoko e ntse e ya tlase mme basekaseki ba dipolotiki ba re go na le batho ba ba santseng ba rata ANC. The ANC, weak as it is going to continue to win. It's going to continue to win because we have won. I don't want to call it a problem, but I would call it's part of South Africa's socio-political idiosyncrasies, where you find that historical identity loyalties refuse to go away. Gape Kondlo a re ANC ga ine kgona go busa Western Cape gape kokwabidi e nngwe ya dipolotiki Gogo Obremachitsi a re gona le kgonagalo ya puso tshwaraganelo e ka akaretsang ANC kgotsa ntle le ANC morago ga ditlhopho tsa ngwaga o tlang. The ANC will decline next year below the 57% it got in 2019 and will probably be replaced by a coalition arrangement or another party. But the scenario in which the ANC is replaced by a single party as a new ruling party is a scenario that is unlikely. Machitsi a re go tlhaela ga maitsholo a lolame mo lekokong la ANC ke a mangwe a mabaka a bakileng go kwafala ga lekoko. Ba lelapa la mosadi yo latofadiwang ka polao ya mongwe wa lelapa la gagwe gore a duelwe madi a insurance e tserweng mo leineng la moswi ka bonwenwe ba lopa molao go swetsa ka ditatofatso tse. Se morago ga wa ba lelapa la bone Agnes Setswana go tswa kwa motseng wa Disaneng ka fante ga Mahikeng kwa porofenseng ya Northwest. A sena go tlhagelela ka bokhutshwane kwa kgotlatshekelo ya magistrata Molopo go sa le gale gompieno. Baagi ga mmogo le ba masika bana ba tlile ka bontsi mo kgotlatshekelo go tla go retsa tsheko ya ga Agnes Setswana yo a tshwereng kwa Gauteng maabane. O lebanwe ke tatofatso ya polao di le pedi tsa tsietso le ya go ikgatolosa molao. Go tshwara ga gagwe go tla morago ga gore mongwe wa losika e leng Bonolo Modisaemang a tlhokafale go sa le gale ngwaga ono. Loso la gagwe go kaiwa e le la tlholego mme mongwe wa losika o ne a belaela mme a begela sepodisi. Go latela dipatiso tse di tseneletseng sepodisi se ne sa newa tetla ya go epola setopo sa ga Modisaemang. Mme diteko tsa morago ga loso di ne di a dirwa mme di a supa gore o tsheletswe botlhole. Ona ile Gauteng a tswa Gauteng a ba a tlela Bonolo sandwich a ba mo fa sandwich gante sandwich eo e tla a sena go eja Bonolo ke ya nong a nna lama a ba tlhokafala. Ke batla hela gore a sokologe dio tsa di dirileng gore ba mo gore a ikotlhaile dio tsa di dirileng a ke buela ke re gore a ikotlhaile dio tsa di dirileng gore a ipotse dipotso gore goreng ke ne ke dira yana. Bangwe ba losika la ga Setshwantsho ba bana ba sa tshele monate le mmelaelwa. Jaaka family re itumela ha go dira tse se diragalang ka segomotsi ka gore re itse ke go re segomotsi sentlentlene ke motho le madi ke motho le tšhelete ra utlwa hela mengetsi gore o kwala batho mo di-insurance in order gore a benefite mme ha le gampino batla go itatora mme re kopa hela gore tsogo la molao le bereke dilo tsotlhe tse segomotsi a di rileng le mosadi mo ropa le go tla gompieno a ipotsa nthare itlo gore a lebela segomotsi wa go ikutlwa jang ka mo segomotsi ya re kopa hela gore segomotsi ka
dio tse di go tiragala mo go tsone a bopaki bo le gone gore ke tsone di dirile a e kgolegelong mme a e go bolela koo ka gore ga gona ra bona mosola wa gore segomotsi ya bana le temo bosong jwa gaubuti. Kgetsi e buseditswe morago go fitlha mo bekeng e tlang ka Labotlhano go dira kopo ya beili le go netefatsa dintlha dingwe tsa molatofadiwa. Setshwantsho o tla nama a letile kwa ntlo lefitshwana. Zebulon Maine, SABC News, Mmabatho. Kgante jana re go boditse gore Agnes Setshwantsho tlhotse a tlhageletse kwa kgotlatshekelo malebana le tsietso le polao. Go begwa a ne a bona madi a leso la ntsa lagwe go tswa kwa di-inšorenseng mme se bakile pelelo ya gore a ka tswa boraile bana ba gagwe le mogatse go bona madi a inšorense. Go bona le tiragalo tsa mothale ono di ntse fala malatsing ano. Wena o bona se ka thibelwa jang mme o tsibogile jana. E ka nna hela ha di-insurance di tla fedisa di-cash plan ya nna di-service plan tse di ka kgonang go ka thusa mo lešung jaaka lekase, letlapa, tente le dijo. Ke nagana gore sewa se ka hedisa dipolano. Haeba motho o kentse motho ho life insurance ke hore fela o fuwe tšhelete ya gore fela o tsamaise phitlho o pate o qete ka morao ho mono ebe o tlo fuputsa gore na motho eo le gone o mo pata o hlokahetse ka mokgwa wa tsela efeng. Ke nagana ke yona fela solution eo. A go lebelelwe tšhelete eo batho ba kwadisa ba bangwe ka yone go a bonala gore ke ntsi thata e thiba letsatsi e re ba bangwe ga ba tlaleletswe ba e batla tšhelete ba simolola go gopola gore ka neo ke mo kwadisitseng ga ka raga kikafa nka ema sentle ka matsebetsebe a ke a solofetseng. Seo se nna bonolo thata mo go ba bangwe gore ba lobele bao ba ba kwadisitseng dintsi. Ke nnete batho ba bolama ga bona ka baka la tšhelete ya insurance. Fela nna ke bekere go insurance ba seke ba no kitimela go fa motho tšhelete e yona a nyakago gore a ka borilego motho ga gabo ka yona. O swantse gore ba šere dinyakišišo se di tletšego se se ka thibela polao ya batho ka bontši ba nyaka tšhelete ya insurance. Balatofadiwa ba le babedi ba kgetsi ya bogodu ya Tlhakole wa 2020 ya kwa polaseng ya ga mopresidente Cyril Ramaphosa ya Phalaphala ba neetswe beili. Bana ba motho Floriana le Ndilinasho Joseph ga mmogo le molatofatswana bo Emmanuela David ba tlhotse ba tlhageletse fa pele ga kgotlatshekelo magistrata wa Belabela. David o solofetse go dira kopo ya beili fa ba tla bo ba tlhagelela gape kwa kgotlatshekelo fa Sedimonthole a le malatsi a le 6. Ba tlhotse ba boetse gape kwa kgotlatshekelo. Emmanuela David, Floriana le Ndilinasho Joseph ba latofatswa ka go thuba ka maikaelelo a go utswa. Bana ba ga Joseph ba simolotse ka kopo ya beili beke e fetileng. Bobedi bo boleletse kgotlatshekelo gore ke baagi ba Aforika Borwa ebile ga bana dikamano dipe le dinaga tse di kwa ntle. Go ne ga tlhokega moranolodi wa Ovambo ka nako ya dithetso. David Joseph kuna shedula mlongo mbalina heyali. Timi ya Ovambo e buiwa thata kwa Namibia le Angola. Kgotlatshekelo ga ya ganela bana ba ga Joseph ka beili ka ene e re ba ne ba na le tirisano mmogo mo dipatlisisong. Floriana o neetswe beili ya diranta di le 5,000 fa Ndilinasho a neilwe diranta di le 10,000. It is in the interest of justice that accused number 2 and accused number 3 be released on bail with the following conditions. In respect of accused number 2, bail is fixed at an amount of 5,000 rand. In respect of accused number 3, bail is fixed at an amount of 10,000 rand. This amount may be paid in at the clerk of court, Bella Bella. He must refrain from any communication with the witnesses for the prosecution. His passport shall remain in custody of the investigating officer until the matter has been finalized. He shall not leave the jurisdiction of Mthatha, Eastern Cape. Melaelo wa boraro Emmanuela David o tla tsenya kopo ya beili fa ba tlhagelela gape kwa kgotlatshekelo. O lebane le tatofatso e nngwe gape ya kgwebisano ya madi e se mo molaong.
mosekisi o boleletse kgotlatshekelo gore ba tlile go nna kgatlhanong le kopo ya ga David ya beili. Accused number 1, duly represented by Mr. Matlala, intends to bring an application for bail. However, that application will be lodged with this court on the 6th of December 2023, which the state can indicate upfront that it will be an opposed bail application and the state is ready. Ka nako ya bogodu jwa madi, Floriana e ne le modiri wa mo lapeng kwa polaseng ya Phalaphala. Mokhuduthamaga mogolo wa setheo sa thebolelo ya metsi sa Rand Water Sipho Mosai o kgadile dipego tse di reng ba lebagane le dikgwetlho tse dikgolo tsa tlamelo ya metsi ka ntlha ya mafaratlhatlha a tsofetseng. O kgadeditse dipego tse di reng ba palelwa ke go tlamela badirisi ka metsi. A re ba dirisitse dimilione tsa diranta go tlhabolola mafaratlhatlha a mme ebile ba kgona go tlamela selekano sa metsi se se fetang ditlhokego tsa badirisi. Rand Water ya re ga itemogele kgwetlho e kwa godimo ya tlamelo ya metsi ga jaana mo bommasepala ba amogelang metsi a lekaneng go tswa kwa ditirelong tsa metsi. Mokhuduthamaga wa Rand Water Sipho Mosai a re ga a tlhaloganye gore goreng go santse go na le dikgaolo tse di senang metsi le mororo go pompilwe metsi a fetang selekano. The municipalities request an increase of about 1.2 relative to the previous years. You'll see relative to 2022-2023, we supplied an additional 6.1 more water into the system against required 1.2. So we are and will continue to provide our municipalities with water. Numbers don't lie. The reality of it is that we are putting into the system more water than water that has been ordered. Mosai a re setlamo seno ga se ka ke sa pegwa molato tebang le dikgaolo tse di senang metsi ka ntlha ya gore ga sena didiriswa tsa go aba metsi. There are challenges, but those challenges are as a result of planned maintenance, which is welcome, and indeed we are happy that there is maintenance happening in that part of the value chain. So if indeed anybody is impacted by that, please refer to your local municipalities to get a perfect indication of what is happening and when will the water be restored if there are challenges. Setlamo se dirisitse madi a fetang diranta di le dimilione di le 403 a go tlhokomela le diranta di le dibilione di le 2 tsa go oketsa mafaratlhatlha. Fa re tswela pele baagi ba motse wa Lexi kwa profenseng ya Northern Cape ba lopa lefapha la matlo, merero ya selegae le ya segosi Kokstam go tlhalosa go palelwa ke go wetsa projeke ya matlo e sa leng e theilwe dingwaga di le 10 tse di hulereng. Bao ba neng ba solofetse go agelwa matlo ba latofatsa puso ka go ba ikgatholosa le mororo ba ntse ba lopa dikarabo tebang le projeke e sa wediwang. Eno ke nngwe ya metheo e go neng go tshwanetswe go agiwa matlo a di-RDP mo go yone dingwaga di le 10 tse di fetileng. Baagi ba re ke sebaka ba lopa puso ya selegae gore e konosetse projeke eno mme ba re ditopo tsa bone ga di sekegelwe tsebe. Nna se ka batho ba tla go dira fulure ga se ba tlhole ba boela kwa batla go aga so ga go ntsana go na senga go na ka kinga ngare ke motho ntse o tshelang jang. Masepala wa jo morolong o agile mekhukhu mme ba amogedi ba yone ba ikgadile ka bogale. Wa e bona sele ba ibile yana ga se ba bantse ba ibedi po ba ithurile nix ba ilakhetsa jana ya ka o ibone go ntsana a ke batla go aga. Lefapha la puso tshwaraganelo ka go ya matlo le merero ya segosi la re litse sentle ka projeke ya matlo e sa konosediwang. Lefapha la re le tlile go etela motse wa Lexi mo bekeng e tlang. As a department, we are currently aware of the unfinished housing. The construction work started in May of 2015. The appointed contractor cost 12 raft foundations and was unable to complete due to ill health. Le fa tota lefapha le ka ya gore le tla samagana le matshwenyego a tlhokego ya matlo, baagi ba re ga gona ditirelo dipe mo motseng wa bone. Ke Tebogo Mosimanga, SABC News, Kuruman, Northern Cape.
mo metshamekong Bafana ba na le tšhono entle ya go kokomala maemo a kwa godimo a Group C mo metshamekong ya go qualifyela sejana sa lefatshe sa FIFA sa 2026 morago ga motshameko wa kamoso thapama. Afrika Borwa e tla simolola letsholo la yona la go nna le seabe mo metshamekong eo mono gae kgatlhanong le Benin kwa Moses Mabhida Stadium kwa Durban. Metshameko e mengwe ya Group C e letse tshamekile maabane mme e khutlile ka maleka. Nigeria tshamekile maleka no le Lesotho kwa Uyo. Zimbabwe maleka a lefela le Rwanda. Bafana ba tlo dira ka gohle go raloka dipapading tša sebjana sa lefatshe ka 2026. Baraloki ba tletse tshepo morago ga go qualifyela tournament ya Africa Cup of Nations ka Ivory Coast mo ngwageng wo o tlago. Toro ya Bafana e ka phethega ge ba ka fenya dipapadi tše pedi tšeo di tlago gomme ba thome ka Benin go sasa ge ba ka fenya ka Labobedi ka Butare kgatlhanong le Rwanda. Bafana ba tla di goga pele mo go Group C ka dintlha tše tshela. The lessons are quite clear. If we're not giving our all, I think it's going to be very difficult for us to qualify for the next stage. We were able to find the combinations that we needed to make sure that we do as a team. Bafana ba swanetše go raloka bjalo ka sehlopha sa selegae go sasa. I think it's just a matter of us doing what we think does work for us as a team. I think which is just one thing that we've really failed to do previously. Go swana le Sianda Qulu moraloka gare Sephephelo Sithole o tšwa ka provinseng ya KwaZulu-Natal gomme o nyaka go ipona a raloka lepatlelong la Moses Mabhida. It is going to be my first game in KZN as a professional player because I left SA when I was 18. So I never played maybe in Mabhida, Zolitini as a professional. Baraloki ba khopetse balatedi go tla ka bontši lepatlelong. I think they must just come in numbers to support us because we need them. We need them to support us, to give us the boost. Ke dihlopha tše senyane tšeo di fetšago di le godimo go yo kgatha tema dipapading tša sebjana sa lefatshe tšeo di tlogo swarelwa ka Canada, United States le Mexico. Bafana ba leba ka Rwanda ka Sontaga. Sfiso Ramara wa Ditaba tša SABC. Mogaetsho gopola gore dikgang tsa rona di a bona mo mafaratlhatlheng a ditlhaeletsano a jaaka X, YouTube, Facebook le WhatsApp. Di ne di le kalo mogaetsho maemo a bosa a latela. Dikgang tse di latelang ke tsa sepedi gone fa ka moso metsotso le 15 morago ga ura ya 6 maitsiboa. Robalang sentle kagiso.